Daki hajar ngut tut ki pedba nu kerajaan ba piti sokmi ha mulai mentak kesngi ke arab santare ukalan kuat arjar arplai banyak yai pedba akum kadak ban peni bagi nu kerajaan jung ba piti sokmi bar kidang klanyu lahadin ba larung syaka parti United Democratic Party lasdang kene ka jinyai pedba na ying sa uba piti sokmi terter harangkar ka jinyai senran lang ki bahayeng ki kun uba piti bar kinong kerajaan kumjuru u presiden ka parti UDP uba met ba lingdo ulawan ban pensingan lang mentak kesngi ka jinyai pedba tangku ba ka tok ne minit bar lapen kutno Ahmadan Moro. Haba keren hak tega sengi ba peti sokmi ulo ong ba kajing penlong ikane kajing ba kalong bani ui ba kinu kersian jung u kidang klan ulo ong ru ba menta usnem ki ba ka jela kin ailat ba seng UDP kan sensyar ka jela barok kawe menrap dengkong ya ka e ka shon jong ka jat benreu ulo ong ru ba ka puar ba sensyar jung umukul sangma mensua ula pensosat ka jela Henry menta ngit scam ba ka parti UDP na kajing kersian jung ki ba kan yo ba sensyar ka jela la benrap ba peti sokmi Berja umsang pling mau seknam nongkono umsaw mau jenrong mau tewar mau umsing mau gerok umsing bethang ake nangina po nabaki nagtabasar nangina po jangamoro punmori nang pedeng nang lum berkumpul masyas lagi dalam jiur kanang tu beri nang tena po juga lihat napo nang kuar umujau uyung sipung moyong rem pat kiwi isnong baro akiba no preng pon mauri pat baro isnong dalam hal geski menta kemudian sipune yogi pat nong kersan jungi kedorong kapani ni gapor kilong tumi kilong pa kisamla kapre ban bilang baro kemudian sipun benegar ku yobi yaga jindor kabapi berkersan nga hagan election parweskam daga jigar ku jong lay pada ke jigar syam jong pi paiba idon ke jingermen ha ka nega kempi mata kamar nim bekhe ni sakmat na ka mata jong ki ai program affair jong ni eskam hadir jong ni mata kisdan ki house meeting kisdan ki public meeting kisdan mata kumjuru mata kisdan ki agen ki campaign yo bagi sepelong na kali mata kasngi ngere pelong na kejat Pariskan ni seperti jadi lalu campaign kabanya ada di baik, kabanya ada di kali, kemudian ada di bus, kemudian ada di truk, baru ngeskan ini seperti jadi hagapor gobiang. Paris ini ada last campaign ni sepelong, seperti jadi pat kawai kebaran mentempat naga bertajong pi di paiba no sosong, pasuma kalau mata kini kada tengah di stang, kadi stang mata kalau kami kita lepor mata, kani ada tang kadi stang Aga distang na panong baka deka victory sign deka sign jo kajijak jo UDP na Morai UDP na po Shillong idon kajigaman ga bakraw baka UDP mata aunus nam arko pulai kasayo banbat ya kabor sinsyar kajinger pa jo nga gipaiba no songsnong jo kajila hi barokway ayla UDP man sinsyar haka dikinti mata Nagriang kaibaik ko kay nagriang sabi hadukan mo ki kandi pilihan naging las mutu kumnon kompilihan pada ngeskam ka magic number para juga por idang ngejingkeman dahi udang iek yang gaji jela jemi yang gaji beri ujongi pada ngeskam hakni ginti mata selesai yakin ya ulong yalam nagasen UDP panjalam yang gaji beri hidak kawai ipat ba jela kilaiti kila alat ya National Party berjalan ya ka jela agapor demukul elam ya ka jela mekhalia mentar demukul nesyo kongres senrei derwe ke National Party kabamut KMC gare ka sentmai po mekhalia de unida ude uju ubale elam ya ka jela agi islami jo menswa bolong komisyon pedesta ilamat ya ka jingkhang ya kajing thang bat ya ka miss government ha ka por to mukul im kwasyo banakalyang jong ka jelahi brokway basay siyan ngin paikmat so Dr. Mukul dari TMC namal kala pakhang ya ka jebrihi brokway kabar habari NPP government gilemat ka sansnem tang kajing thang sudah kabagi mat apo jong jelam jong NPP government baro pa ong langya shon akan sorkar NPP
Umadok, ubasok, ubajenjar, ubasitam, barbaro akil jenjar. I businessman, ibatray kamar beriang akil jenjar, barbaro akil jenjar, hakane akil beriang, akil julong, jongga hakane beriang, jong NEP kum sorkar. Oi, kadang lang, dengan bisu tu, ubailam ya ke sorkar, ubailam sorkar, udah jong NPP. Kaya mga ina yang jong anak jenai, wanya ngana sulong tang muka, kalkatu de por berjuang NPP, baka UDP. Kaya mga ina nong baka NPP kada kadai, kaseng dari nonglam, upampuram muka yang dipatna joko. Barang eskem dari daw, hakan itu tiga mereka. Ikwa nakam lo hakan itu pada lam mata yang ada sorkar, matmai, pada ikhtirinti. Orang ina usong jauh jerahi berakoi. KTMC tang mata hibnai kala tang hibnai mata kala lamong kala ke kolo jokai gerong jongka. Menang dia abang amada berji kawan apa Shalom. Orang ina fight nam tag LLP. For the first priority that TMC government, if we come to power, we will demand ILP in the state of Meghalaya. Will demand ILP even in the Lok Sabha. That they cannot but menda galong ila chini ke kolo jongka. Meringa iya ka manifesto jongka TMC kam subu mata ILP apo jong mata ka vision di government lani mata ya ka lani mata ka manifesto jongka TMC bandiman TMC ya ka ILP apo kajela. Ini iya jong double standard jongka TMC. Parmena kini ingin mau abada yang jongka TMC dan demand angti parlimen. Namata ki and include the Khasi and Garos language upon ancient constitution of India. Nagalang jong the TMC kakam di mana ILP. Mendalam proof bak ILP bak TMC kamlong address namata Jabri hi berakawai. Wat susu orang ipai ba nong sos nong jela. UDP akan ikunti mata kalau serius namanya isu jong Jabri. Iran sibong lagi isu Jabri. Ada community nagalang juga akan ikunti mata. Baka disney ke jomble, ikhwinti ba, nakaliang UDP ke dia ke bos insya. Bali ikhwinti hakan ikhwinti ke mata, kacinder pat jongai, paiba jong jongai berakwe, NGOs kebetulan mata apa jong jongai berakwe. Nakaliang jogi ngau ailat, ya ke UDP bakan sim, ya ke bos insya, kenang mau ya pendek, ya ke bon isu boleh jong japre hi berakwe. Hakan por mata, boleh sibune kini paiba, idang ke jindermen. Idam ke jindermen maka jingjok anwan sa kaseng UDP hakani ganti mata. Baro mata kasong mata baro kasong hapo mata hapo pipai ba. Kau tongin trestam kami ingin proof mata kasih bahamolai ka UDP ka nang jok. Hamolai ka no distang kani ka planai ka distang ka jingjok korong ka jeprio hakani ganti mata. Anong ipai ba ka jirung UDP joka hakani ganti mata. Mangi baka sa UDP kahamdol ka ministerium namanya isu jay pendriyo. Nalagana wala pelong ina bakan jawan mata sa UDP pari community isla sibon kay nakabata jo riba jay pendriyo hi marakaway. Kung sibon ipay ba, kung sibon